ebigambirwa mu kitambo kya misa y'omutaano y'okwijuka amagara ga Mary Florence Kebikoomintama ori nyina wa minisita w'ebyobushubuzi Honorable Francis Mwebesa kandi kibiire omu maka ga minisita omuri Katukuru omuri Mbarara City South. Omumeseji abebembezi bashabirwa okufayo kurwanisa ebikorwa by'obutabanguko ebiriyo nibyeyongyera omu maka. Pindu nesa kyekubazira Bikira Maria kuza kuba mulungi Rahanga akaba niwe yatorana omu maka gona agatorana muhara wa Yowakimu na Ana nikyomanyisa ngu ekejo ekabetebekinde niyo Sara yanje lizoba nukusabira amaka gitu ngugabe amaka g'obuteeka. Model families, gentle families. Why? Because a family is the first church, the first ecclesial community, the first primary school where people are mentored, the first technical school where people are taught how to work. Family. Okuba nkurize nokuba tukurize kuko kutureba abashaka bagatukuza tumanye gukora kuba babiri bakora nangwa hati kibiro soreba byinshi. Reverend Father Stephen Angumoro mukuru wa Yesahurire Community Karama nuwayebembire ekitambo kya message kandi ogwo yikiza abazire emyoga yabo na munongo mbwiro obwo bw'abaana bari kuza omu kihumuro. Turiyo ntubasabira Yesu abegereza ngo tugira amaka marungi mbino murebe ekibintu bahebirebi natebika wiri hata irimo bururu. There is no longer value of human being. Mundu natero umuntu mutagiwe nke wild animal, even a domestic animal tokagitero. Abana bariyo no bahumura next week nabamwe bahumuyire abana abo mubegese first of all cultural values, spiritual values. Omukikuru Mary Florence Kebikoomintama akafa 2012 by'okwezi kwa munana omwaka gwa 1973 yaziikwa ha kiro kya Bikira Maria 2015 by'okwezi kwa munana omwaka nigwo gumwe kandi naijukwa habwe by'entunguka ebyakozire omu kyanga kya Ankole. kandi abantu yabira barabona nkiko akwiye munyagura kari umuntu ba abakazi ubona bakanya na by'abakazi kubye bigono byo kujya kibyona akaba mwereza wanjye akaba aje kwesika Bikira Maria kandi ikironke cyo twabashoma kikaba kigakijoro cyo Omugani makuru banye n'amaka bashabwa kuba empamizo z'amaka gabo hamwe n'okukora ebyentunguka. Obutumwa bw'ishabari Sarambati binumugisha bwashoma orukuru eby'obutumwa omu itware rya Mbarara Reverend Father Deusdedith Twesi Jomwe omu kitambo kya misa ky'okukingaho omushomo gw'ekigombe kya Kana Fraternity. kagira amarungi nibiza kutwera okugira abakristo barungi okugira abasaserodoti barungi okugira abanyadini barungi abo kuba batagaboniye nigazara n'abantu barungi. Omu kitambo kya misa ekyo kyakorwa ha kanisa enkuru ya Nyamitanga banye n'amaka biicuzibwa obujunaanizibwa bwabo omu maka. Abose abo amaka mingi gatine n'antaasa na hati basa kweka kagero kunoga ubwo mukweza yakwaho ryo kwenda no kufunga kandi kugira ngo mukweza yakwaho abezo tureba umusekateka umutwara kwenda kweza yakwaho kirabo tugire na nekasa Kana n'ekigondo cy'obutumwa okuzomu banyamaka ningashi abutumanyire kweta abafumbo
Kana n'ekigombe kyatandikire omu Shemenefu community. Shemenefu community neshangwa ikatandikira omu Bufaransa omu rurembo rwa Lyon. Ekigombe kye kya Kana Fraternité nikikomoka omu ihanga rya Bufaransa hansi y'ekigombe ky'abanyadini ekirikumanywa nka Shemenefu community ekirikuhwera okwegyesa eby'amaka agashugiine omu Kereziya Nkaturuka. Aha bwa TV West Ndeera Akiza.